Ja bih rekla prvo da ona nije normalna, jer toliko glupost priča. Ali u druge strane, ja bih rekla biste kriva. Biste kriva. Zašto? Jer biste bili kao desna ruka od vaš otac. Ona je čuvala materijal 50 godine. I uvijek je rekla kao njen otac je bio Bog. Sve on je radio ok. Krivi su bili drugi. Kvaternik, crkva, Vatikan, Stepinac. Toliko gluposti je pričala, ali ja mislim da ona je bila kriva. Jer ona je rekla da Jasenovac nije bio logor, nego je bio neke mjesto gdje je bio hrane, bio je malo siromašno mjesto, ali oni su živjeli ok, da nije bilo logor. Onda ona je bila jako kriva. Oni su živjeli, ja sam bila u Italiji, u Rimu, pre 2 godine. Ja sam istraživala mnogo dokumentacije u Rimu. I našla sam da oni su živjeli pre rata